Katharson inti phane apor pipon thui merang dil tumain pen alang li phansi apor pipon thui glo Bong deng di bong long risomin so aterang pen rongker kata lompon labang so mai long mai chiri pon mai empuk hai terang sangho lapen elitum kacing honai ini alun sako Bikram Teron lapen ladak Harogata war BDC chairman Ganesh Singh lapen dak nili ingir assistant professor England P nili college mate nili jirko Mondor Teron assistant professors Eastern College Surihajan alang lipan nili si nakarne dak bidi sore na pidun tha puse alang lipan apor alang abeda sedame nili request kan si chunri kan si pini adak na chetong dono lapen losong dak KCS pen na chetong dono lapen KSA pen do media personnel lapen ahini pen na chetong don Sarpi Sarpru Risoy jang aklimang par lasi Harughat hawar long public meeting ulade pili first time long mate ke chengsi lo pini lada ga meri bali mate hidibong long hawar along pini lada lo nal itu mah penana tu mah chini dada thai non nelipan maximum nili western bengalong nasi ene boring awar sai eklem penana ningkan dolo masih lapunat nili apor na chipi tu dame apor kadure joine bound enda lo kasi arnesi sam nili korte sam ingti la penali ri sangho nili hamwang se rongker program do tarik trogar ni pulo nang chetong dun thap lo kasi laso ateng pen alang li damhan ni lamchak chipisi pini nang chetong dun long lo lapen pini nili long nang chetong dun do DKD dance kabing long dance pen winner apun bahini do Henry Rongpipi lapen kiri don rongpi lapen cintong kiri do alang litum nili long sido mo nang litum ke kan thai kon long polata nona long sa philote lasi apang se nilihen pen ningkan kimi kardom pajri lo lapen rongker kardom nang litum pan pajri lo lasi nili ning ching sampek pini ladak first public meeting long nili dak nili pan nang ke hang pon pot lapen dak laan aman peng nang ki pon pot nili especially labang so organizer abang pubang pi dompan mate stakeholders dompan suri ka dompar jeri lo lasi penana tu chini ne data hai lada hidibong long LP school long hello nili sarbura nili po lada si headmaster keklem po nili pana pisi nai than athe nili bangge ningkan isine ningkan isira chitim long nesi Sarpi Sarbura ta chawai jui amase nili phanga apisi nili ki sardom senang than lo je aprang ladak si nili Sarbura tumlo ke than lase pidi koson pen lone arnam her jumi pen puthot laso education department lo amase nili phan arpu do thukok lo lase mo pen da penan ke thek ding dom dan ning je lo je ile tum paprang nang ji bolo di lo open education alam sabda than olo Nelson Mandela da pulo Nelson Mandela has said that education is our weapon Nelson Mandela pulo education hello ile tum arising lo lasi nilihen ban lamthe pading de lo anta nilihen ban ethetheni ne parents mate risu ejang tumpani advice ki pigang tunggal lo je itumla time management apor time is very precious nilige question ni
Gonta po ba gonta truck paksido nili mekejang. Lasi apor bang padam de. I don't waste time. Okay. Lasi every minute, every second time hormuke precious bit. Lasi konasi apor lasi time management to the adapt ki through pen earning saman kopilo keklem. Itu ini apor padam tabret ma. Mane kopi se mane productive akam se geklem ma lasi hulai bang litu bang langnang ji lapen ako especially osomar domban lo school toy dum lo plote chelang donang ji non long plote nili penam ne theglong nili I have traveled leng and bread in West Karbinglong also lapen lapu East Karbinglong se me penan school da nili visit lo lapen an la son rong Arab to the interaction the dollars are peace are poor so jang osomar domban aklimang pardamaneli interaction do let's say maximum problem ke national economics a problem ke do kisung ke nohok da dollar office da me wrong school ong blote toidun po service serba tum me master atum dolo latum si ang tom pen patheko supol lang donde de de wana pordong school ke dam lone wana pordong school ka suti lone khula so bang laso maximum nilika survey nilika chini da mateng laso bang importance bidone lasi laso bose nili hena chunri bang lalo je osomar dompan aporating pen ba api ari pen dang lok latumat lang donang ji aporating pen school dun madon dema aporating pen school suti lote wanglomo wangwelang machelang donang ji aporating pen lote pathuna po aporating pen lote lopu hinang ji arning sam lote wana porpen se lopu hinang ji ma halai tal lang donang ji jem some parents asar pi sabra ke thek da hai antar mon mane ke a ik dolo ani dolo la thul hai tum atru pen je hol hai lang dona ko ame thang abong dom phan ko son si chalana pon ning ma la si hul so bang podai da je isi monitor ko son chelang don kri bang don nai je ako komao so bang si chelang association ki important depend no mane dong sinang raki ke cho somar ban chelang bote that we need to see ala da check don nang gi ko son lo mane hor ke jun cigarette ke mong drugs ke cho di halai pen bote ko somar tum a life spol da hai a career spol da hai la si anutin appearance anutin osomar tum da a dreams do everyone have their dreams anutin da akemang do jene supporta pu Bikram sir son engineer chemano sonte komane ke lecturer chemano sonte mane doctor chemano sonte engineer chemano sonte lasi hul hai a dreams do hul hai akemang do anutinda lasi hul hai akemang pachi uji plote ke thek tumpen manon mupen dolo dak mupen lecturer lasona dolo lason tak thak officers dolo mane BA MA ke pasang dolo lasi koma pela advice keneng ke thek tangatum ke pass tangatum koma ne metric fail da phale ka junengali metric fail da aphan se arjurong bole me laki sumpik mathematics ke sugo science ke sugo busena than rong ko polohla karju banda discourage rong ko lasi success di bolote success samudi base chalang nangi if you want to become successful you meet with the successful people success atum pen jong se la failure atum pen jong se arjudam wrong bolote lage fail da to mane go if the blind leads the blind both shall fail into the ditch jong se amega we along jong se amega we ke japo namodi jong se hala kiduna tum da amega we to herang jang da ke polage lasi hala advice ke anda ke thek tangatum ka success tangatum hala tum ben se arjudam nei ta komane ki un e tum ben arjurong lo lage lile that but discourage that to lasi ene haroga da habar ni langlo aprang pen langdam lo dido district council was created in 1951 and in November ciklo create law la so in 1952 23rd June district council long law non ke more than 60 years itu district council ke long tang tanda that the kapre government chelar olo ne I am not criticizing any government anta chelar olo anta langdam lo blote nili kapre ahawar haroghat area constituency da ne penan ludam lo da kaching thur ahim
lapuna backward olang. And the whereas that Karbi are very nominated, very thinly populated. Towar me lang, jitu benefit ke long nangji, jitu facility ke long nangji. Kalau hai hen bang kadure dopik lang, lasi cici so me nili rong wang lo plote, lasi non bang nili da apor celong po, penon da nili korte lo engineer sahab ta dolo, lapen lason tak well wishers ta dolo non bang ke, lasi penon nili ton bang kacing hon VDC chairman, we are very lucky enough itum alang li son da Meribali havar pen VDC chairman amandon lo lasi alang atropen eletum laso havar koson se me lang towar ba ajat facilities ami koson ke long nangji alang li atropen we have elected MSc EM do ba local MLA do lasi kopi scheme ke long nangji kopi avar size government ben ke long nangji lasi alang li tum atropen litum bor inan po lapen government thanda ber itu blame choda chokche anutin da bor ine man anutin phan ke spoon feeding ang ho phino ne anutin phan ke das anutin ari keng do emek do we need to walk kam chuklem nai kam bang chuklem nai with lapen ko government phan sidame anta itu kopima kipunangji kelong nangji lapen Nilian dan suggestion sono non la rongke raputak lote Assam government atum long non nili thaglong lo namghor apan all Assam long namghor dopik namghor apan archaeological department pen kaprek department pen sitan milson financial assistance mate kerap to ahem sob kimpiat lo all Assam ke namghor long nam mat thaglong ta ko talason tak tak si itum rongke mo pen set ahem namghor ahem son la ini tu proposal pime la sinon la haya committee pen sitame je itu merongke ahem apan non hidi bonglong tanangji da badaglom rongpan magedo karbe rong pan magedo Meribali hidi bonglong kopi perong magedo Kasi hulai pan sola VDC chairman ba local MSc alang itu pan itu proposal mat memorandum mason pinangko je itu man rongke pan isi set nangji Nasi nilihan bela, insyaAllah. Panil itu pensi kami, nilihan pensi kami ada naik pros pidum po. Acara skim pensi kami, lasi lapen pinjason ladak organize, la organizer tu mana ni corok piglo, je la on the occasions of la rongker, je ladak kapre pen khela dhula penine hai tu arjulong lo, lasi hulai kibipon mana itu methanga culture. Pang bobe de jipan non obe kimi tu mena chini ne dat hai chini ne dat hai adhok khala non hambi ke pathu dong ho ba keng dong dang gedam dong ho lasi hala hai athe festival Karbi festival at ke soba make leden edun e las mo pen gotom terang panan de choroji je zonal festival pilohula sangti mili long tabiolo mesen lo dan ladak lom tum da chini nai athe soma sangti mili le do ne soma mage hada youth festival tara langso sing merjeng long merjeng jatai ke theglong le tum da do la la se son da ladak dakta zonal festival son gibon prote ladak lom arada tum da chini ko festival ko pilo ladak ko pipi again lo do ko pipi akikan lo Karbi ke kan lo tin so gerung do ritnong chingdi do banjar ku do kapre do Lase halai hamus name ladak itu thekdon long pang non la owe kimi tu chini don pang. Tapi the best part is that I would like to appreciate the heartiest thanks to the organizer. Organizer teman nili choro re ne la bangso a platform ke create people. Te la haya platform jong si pinyason dipon pe plote chini adima beta to mane kilun thek ke kan thek bustame hammer london chok ke chok che dei badromar london chok ke chok che dei malima. This is the right platform. And then nang lidung cepati dunang po bor idunang ji organizer dunang cerap dunang ji organize amat kekan dun aveda ko da chok chedat po ba organize amat ke pathu dun aveda ko da chok chedat po lasi ke pathu dun banda dunang ji organizer atum nang organize pilo a platform nang pilo our sign nang pilo non nilitong sida mila dance carving long dance nilimetang mas grandmaster lo nilim non season 5 abang non chengpo season 4 anda tangan lo lason daga sa prang
penane la dance Karbi long dance pen seta me arti chingtong pi ta ho dhuni son terang ka hola Karbi la marjan long seta me alang ni tom penan choreograph ke kana hin thandon long lo hola so platform pen la pen non ni long do la tum seta me Mumbai long ka Charlie tum la kiridon ni long nang do sakti kon thaklong ta hai pan ni tum Mumbai long Bollywood film long, alang ni lo hadak saya Charlie tu kiri don bang, kasi nili long pini ban long nali tu mau kekan thelong ko, lasi lason dah kasi pini son dah na kekan protes mana kekan tek ser protes, nali tu mana aku mau aku dah pen state level, mana national level, halaya ahin dah betul rok tahai, lasi aja deh sih kami Charlie pami tek mana concentrate pami nangi mana aim bang donai vision bang donai loga Charlie ahin sidami RDP pon pami ne kekan Charlie pami nang ko kilun tek pon manu pen la saming ti song alang da ne FB long bodai da light bilung something ti la bangla lun da lun tek pit la si mo wan ne RDP alang ni alun I wonder lun tek pik tomo da tok thego bonda theo anutin da la sikili tomolong arnam hirjo menangi pido Karbi dumpan Karbi are peace loving people nalo la si lamthe pading de lo la si nili phan pini la bangso a platform lam nang je a platform nang people la pen nang papot nilin pen suri kardom pajai thank you chorolo